Salama kaboro lan puang renungan harian Toraya Senin tanggal 30 bulan sang pulo misa tahun 2020 la umbasaki kadana puang matua lamai Lukas pasal misa angka 5 saya lako angka 25 dolo diomai latabasa kadana puang tamas sambayang. Tontong komiki pudi siya kipakalabi o puang matualan mintu sulapa katuangki. Belana ia tu mama semi siapa akaboro mi tontong lempan lako kami masolanasang. La umbasakan kada maseromi kuasa pena masalo rondongkan. Denopa na ia tu kadami lakirangi. Tontong kanina pasake ulupin na tu katuan mi sorongangkan. Kamasaikan puang lan puang Yesu kinay masambayang. Amin. Injil Luka pasal misa dimulai diomai ayat 5 saya lako ayat 25. Kadadian na Yohanes di papesanan. Ia to na Herodes datu Yudea demi misa tomina di sanga Sakaria untamai atoran na allona abia na ia tu bainena di sanga Elisabeth tarpuna Harun. Ia tu tahu sola duai malambu penan na langan puang matua na pengkau laibang tu pepasan na sia sukaran aluk na puang ta ena pasalai pena. Ia tu tahu ia to ta ena kianak bela natamanang tu Elisabeth na matua mo sola duai lendu mo kakianakanna. Den pisan to na marasa numpogau pangalukan kapemalaran langan puang matua sirupang alluuna la untoe pangalukan to allo iya to. Susitu biasanna tu gau pentoyan na to mina dibiangan mi nakitan nilan tama lan banua kabusungan na puang lamang rambu tagari. Ia tumintu na to si rampun marasan masambayang Dio salian to na pogau i tu pemala mang rambu tagari. Payan milako kalena tumalay ka ana puang matua, misa abendan, dio kanan meda, dini memala mangrambu tagari. Ia tona taapay mimatan na tirambam mitu Sakaria, siya sae tu kamatakuran na. Apa nakuha tumalay ka lako, da mo mataku Sakaria. Belan na ditarima mo tu pemalaamu, ia tu bainemu Elisabeth. Lana pada diang komisa apiamuane lamu sangai Yohanes. Dadi lamu lambi itongan mo. Tu kaparanuan siya kasende-sendean dio Buddha tau. Lam umpa paiman ni tu kadadian na. Belana ia lakapua di olona puang. Siya ta enalah uniru uai anggoro batu apa. Palangona ke diirui. Sia ia mo lana ponoi pena masalo tempon diomai na tambuk na indo na. Sia Buddha tongan tuto Israel lana pasule lako puang ka penomban na. Ia duka bang sia mo la dolo dio olona penanna Elia sola kama toroanna Elia la papatui pena mintu ambe lako anakna siala la pobalik mintu totang sopati lako kakinan toma abulo sang lampa la parandanan puang matua sang rapu tom maparea tongan nakwa misakaria lako malaika umbalaku kuah ungkatapai manasana nama tuamo sia ia tu baineku na lendui mo tongan na lendui tongan mo tu kakianakan na.
Mebali mi malaikat lako nakua aku mote tu Gabriel. Biasanna bendan di olona puang matua. Na suamo saya usip akadangko. Umparampo ite kamau paran ia tela ko kalemu. Dadi lamamang toda ko. Tang lamuisan maakada saya lako dadinna nasang tumintu unate. Tubelan natae mo patongan ni te kadangku. Natae na salai ke alu namo. Maapiagi bangami tuto Buddha. Ungkampai Sakaria. Siamanga tu tahu. Belan na lambang apa banua kabusungan. Ia tu nasun mo. Tangan naisam mo umpo kadai. Lan mi penan na tau kumua. Mangka mo untiro. Patiro mendeata lan banua kabusungan. Na kobi ibangami tu tahu. Tanda na mamang mo. Tae mo nabatu kada. Ia tu nasundun mo allo pentoyan na. Sule milako banuan na. Tae na masai Allah na. Maatambuk mitu Elizabeth. Na membuni bangal 5 bulan na kuah. Susi mo nagauran na puang to. Tontongi na nasambuan na tu siri iku lako mintu tau. Amin. Kadan na puang. Kombongan masalo na puang tu di pakaborok lan puang Yesu. Ia tu tema perenungan ta. Yakinlah batu manapak ko. Believe. Salamisa tumandu dianga kelan tananan dapo ia motu dadian bati. Butung disanga tanggana tu tananan dapo ketai anna mak dadian bati. Ia moto anna den tu tananan dapo belan natai anna mak dadian bati anna nene ebang tangarapa si sonda si pasalah lan tananan dapo. Sanda mo apa disurik sia maakatampakanna dentu si patorro. Kombongan masalo na puang. Sitongan na tangyara misa apa ladi pomasir itu agan ia to. Belan na apa tanga dianggai sia puang matua. Ia untongan ni. Apa kita kalena nenek maatanga situru pahang ta sia pahangna tosenga naurungan ni mendadi misa apa di pomasiri. Kombongan masalo na puang. Lan Allah na to Yahudi den tu pahang kumua ia tu baine tamanang misa agan di pomasiri. Ya moto anna mendadi petele lan Allah na to Buddha. Apa moi anna susito. Ia tu sakare sola mak baine. Tontong bang makari tutu lako puang matua. Di pokada kumua. Ia tu tahu sola duai malambu penan na langam puang matua. Na pengkau lai bang tu pepasanna sia sukaran aluk na puang. Tae na pasalai pena. Aya anan pa basanta. Ia keditangai. Manasa inang latae mo. Nala membati ite Sakaria sola Elizabeth belan nama tuamo. Apa? Tae anna kaaturan numa sambayang umpeagi pa akamasian na puang matua. Lan luka apa salah sang pulo karua ayak pitu na kuat taeraka nala umpa kaloloi puang matua tu karakaramu mintu na pilei to na pilei tu na palakunna na me tamba lako kalena kebongi kiallo kebongi sia maremparaka ungkilala itu tahu ia to. Kombongan masalo na puang. Belanna kama karitutuan na sia kamana paran lako pangalu na puang matua. Anak ia tu pasambayangan na Sakare sola Elizabeth na pebali puang. Ayak sang pulo talo. Kara-kara ia te na kanapa ikumua tae anna la uneloran ni puang lama siri. Sia dipakasiri diona tua agan na tingayo.
Ya moto ana mengaku tu Elizabeth kumua susi moto na pugau puang lako kaleku kumua na sambuan na siriku lako mintu tau. Kombongan na puang patongan ni manapa komi lako puang matua puang tontong pakaboro ki lalu mintu sulapa katuanta. Amen. May komita masambayang. Mintu na kadipudian siya kadipangkeran kipatuka mati olo malabi imi lante melambi ito temo o puang matua. Belan na liuma mase komi lalu mintu sulapa katuangki. Kure sumanga te kadami kadamaseromi ki nanung melambi ito temo. Den no pa na mendadi kadabalo lalu katuangki kitontong manapa kitontong maapatongan bulololong lako olo malabi mi susi sakare sola Elizabeth lan katuangki. Kure sumanga o puang. Masambayangkan atu totemo sambayangan kombongan masalo inde jemaat rama. O puang kamula kamasei kamula kaboroi. Yaitu kombongan maakure sumanga belanna rupa-rupa berkat mi parampo lako kalena. Kikurean sumanga tu kombongan ulang tahun pernikahan. Sia mintu berkat-berkat mi sorongan ni kamasei puang pakaboroi lalu mintu katuanna. Kipas sambayangan puang tumintu pelayanan lan jemaat ramah. Pasake tu majelis gereja sola mintu pengurus OIG unangkaran ni sia ulopian ni. Ia te pelayanan lan tanga-tangana kombongan. Kipas sambayangan puang ia tu laki patunna lako lante pelayanan kamu puang la umpasake ondong piraka kipas sambayangan ia te sementara kan pembangunan gedung serbaguna sia ruang sekolah minggu. Kamasei siapa kaboro itu kombongan mi puang den nopa na tontong umpas sambayangan ni na kombongan mi na tiro siya nakanapai kumua lami pasake lalu mintu katuan na sorongan itu sorongan kure sumanga ana tula dipake lan pembangunan kure sumanga puang. Kipas sambayangan tu kombongan mi lalu mintu pengkarangan na kamasei siapa kaboroi la torruan nambe torruan nindo torruan nanak ampo kamu puang lang kamasei. Kipas sambayangan tu kombongan lan pergumulan belan na duka cita o puang kamu laung pakaboroi kamu lan hiburi tu keluarga Firdaus belana miala lamai tanga-tangana keluarga ia tu diona Ibu Magdalena Firdaus dio kelompok 8 puang kamu la umpasake la unhibur itu mintu keluarga sia kombongan. Kipas sambayangan duka tu keluarga na Pak Nathaniel sampai buat kamu duka puang la tontong unhiburi pelanna lan kombongan lan keluarga na mitambai kaboro ia tu diona sang siuluranna. Ambek mamaselan suruga. Kipas sambayangan duka tu kombongan lan sulapa katuanna marasan masaki den tu dirawat di rumah sakit sia dio Banua. O puang kamasei sia pakaboro itu Bapak Nasrul kelompok 5 sementara dirawat dio rumah sakit Wahidin
Suanda Tiranda Biringkanae, sementara dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Ibu Francisca Boli di Rumah Sakit Stella Maris. Nah pira-pira pa kombongan tu sementara perawatan jalan. Ibu Cehadengen, Nenek Boko, Ibu Matius Ruru, Ibu M. Laklang Fernando Tangdialla, Ibu Yeti Julius, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Yunus Mukdin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengan, Ibu YS Banne, Saudara Naftali Minna, Ibu Hermin Bongga, Ibu Yohana Bura, Bapak Daniel Lupang, Bapak Agus Mangi, Ibu Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Marta Bangalino, Ibu Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Bapak Penatua Yohanes Sipi, Ibu Peter Tenna, na batu pira-pira pakombongan tu taeki pokadai sia kisa abu sanganna, kamasei sia pakaboroi opuang. Anak-anak yang anggota jemaat, lan kapasikolanna kamu puang la umpasake, benni kamanarangan, benni kakinan, ungka taku komisi ungka siri komi. Ondong pirakala sementara ma ujian kamu puang la umbungkaran nilalan la ungka masei sia umpakaboroi. Kurre sumanga puang kamaseikan ni lante minggu kerja yang baru. Den no pak kilopian nitu pelayanan si turuk lalan pak porayami. Lan puang Yesu kinai mas sambayang. Amin.